ayekulu religion eno akupulu faith kuma dolo kutkakyu timkuto mono alhogdo ayekul pesa akoto shachini ikemu alhogdo ye ayekul ya akoto kuma ikemu alhogdo ye akupulna akoto ke hebru che khaja zolopye timkuno mu akpul khagilo ye alhomlo ki kubushimla ishtibe ayekulu religion ye timjeli kumsino pututa yekulu religion ani ayekulu ye practices pakiye pututa yekulu mqogola kwaye lono mlakyu papekyu shikyu pikyu kichekipye hindu muslim buddhist seventh adventist catholic charismatic baptist ana timna alo timjeli kumtsu pututa mqo yekulu religion kukho aye ani achine magedom kwa jum kuktlo ishitlani timkuno kono tilo kha chingeno tipano khaya pepmekevlo ino alhu mthakimi upako ha phebenange tishangno nongpelo agakhlo ilolpeneke panonguno ushogile loksa shikyu ino kuchbeke ayekuliye akukho aya pape khikyu akbul faith akbuliye kutsikme kyu dia relationship pakiye timlakiye alhuku atsayire losits eno timlutu laki akhikte sijengeno alhu tipo bulul veno alhu panu bulul vekyu pakhu ayripo kemokyuktolo pakhu wala paperi khuvekyuke eno akbuliye lutno alhu sase kutsikimeno khakyu khike ayekul vecho pulikyulo hipako achine kijatakyu ntokyu itiklekyu junshikle mokyu lawmi momo akomishikyu hakhelklin shimokyu akhegza ukakyu mkikyu ntok mokhu khikyu kimtiklekyu akipimi khitsikle mlakyu timna alok sajeli kutomo ane kurengu tie alhu kucho khakyu kupulke ikemu akupulu faith loye hipakwa achini okisirimi otoi kimelo ipkyu panak khla achini ogim kimelo ipkyu panak khla achini otikzu kimelo ipkyu panak khla achini kla kishishilo ipkyu panak khla achini kimye kile kyu panak khla achini palok tove kyu panak khla achini akho khyu khyu panak khla achini kutu kul khyu panak khla achini timna alo akiviktomo panak khla achini tilchik moikemu timtipano khlo aung khati piticheni galeshinage bungu ajumko kimkuktlo yebe banki panak khlo no hipako pitichene ikemu aung khatiye alholawne irikyu kikimye alokiqi alokivi kyakulu alokyu akivi pichebekulu mtsaivikyu eno kisiqikule timtipano khlo aung khati pako pituwechine tiauno timlakiye ayekulu religion kupulu kumono akupulu jisu sasu kutsigimel vekyu kupullo ngol masai nyungno apostle mi agedo chi khaqi ajo mku zgolo ishitlani ajo mku zgolo barnabano paul phulkilo pasas antioch lo sagi anpekubuju laki pamano akukom sas kushokumza eno timi ako kutomo shikache iketi kutsilvekem kopes kristom ipi antioch lo no kutugushe antioch lo jisu khu gili kutsichekyu timi kutomo no ikilu ena papelwe eno panoko pes kristom ipi kulvekyu pakiye kristo khu pepon khuvekem koke
Teauno timi kumtsuno ayekulu religion kupulu kumono. Jisi Kristo sasa kisik mel vekyu kupulu. Pulul vena. Tipo khil vekyu no. Alhu yanguno ayere polo pakamla ena palakto mo shinani ena timtipa ko vechono ako khilo akivi kuto mo sagnani. Teauno ayekulu ena akapulkma dolo kitqa akyu hipo vethalubze. Akapulu jisi sasa kisik mel vekyu kupulu pulul veno ninkem tsino Christum khe khin nolo ipi hipo pesi pilani chikulemi kmakyu shilpeni.